Harinke friendsong sung koyekdino chini NITO je job klangmani ajaga 12 pass reimano honi salaimani abo bopus tai bahake apply khainai abono sungtin nalainai friendsong tai gota brok busuk tong vacancy busuk tong abono sung nalainai friendsong sini je group C tongmani ingkha abo 12 pass rok reimannai pharmacist oro to UR simise ekta abo to sana thanglai angoro office attendant tai lab attendant o jaga tongo ST ni bagai tinta arpore junior assistant group C oro tongo ST ni tinta apore senior assistant group C oro tongo ST ni duita arpore technician oro tongo ST ni soita arpore senior technician tongo jago ST ni tinta obro ka 12 pass rimano kintu friends technician ta senior technician no ITI nangnai awon bagai ang educational qualification busuk bauti boys ro busuk abu nalainai abu naimani yagulo sung bahake apply khainai bo website ta thangai abu salainai friends ngaga nai tongde okay sin tab qualification busuk abu sung nalainai nga sini friends nai sini office attendant ta lab attendant ngka group C oro beton busuk tong abu rojak tongo apore sini boys ngangke 27 bosor joroti rimane friendsong ngke SC rong ningke to tongo 5 year relaxable tongo friendsong ngka sung 32 joroti rimane office attendant senior secondary pass ngai 12 pass ngai friendsong lab attendant bo 12 pass ngai haipuno lab attendant ningke science pass ngak nangnai taikun nangge sung 100% recruitment omo sini next tongo sini abo busuk nalainai busuk qualification tamo nangnai sini friends ong nadi next ke junior assistant bo 27 bosor abo bo SC rok ke 32 bosor joroti apply khaimanai 12 pass abo ke typing test marnai friends ong computer 35 watt mana nangnai ar computer skill jodi stenographer manjak ngangke nung o jagwa tebo preference ba desirable nai hini sajak friends nge sini next tongo sini auna lewne abo busuk nai amke sini senior assistant nke 33 years relaxable manai department onusaran mane no 5 bosor total 38 bosor joroti rimane friends o senior assistant arpore aboni qualification ngena difference ong senior secondary 12 pass nangnai typing speed 35 watt mana nangnai friends ong arpore computer ni je word processing manangnai jodi computer jodi nang stenographer skill nang man khangke nang desirable mannai tai bachelor degree khaja khangke nang tebo chance mannai hinai sajak tongo friends sini next tongo aboni sungnai lainai next nge sini technician bo friends 27 bosor tai 5 bosor plus hake 32 bosor aboni nge friends nai senior secondary 12 pass nai science 60% manai nai apore oboya ke take setam ro senior secondary 12 pass nai 50% mark manai ITI course 1 year ni khlajak nangnai haike technician no teinai haike ortam sapika 10 pass ngja burimano friends ong ojago 10 pass ngja ngke 10 pass ngja ngke 60% mani pass nangnai ITI certificate technician ni 2 bosor ni khlajak nangnai ni sau friends ong dakise or sapika haike diploma in engineer 3 year ni diploma khlajak nangnai engineer ngke burimano polytechnic college ba institute to abar educational qualification no ojago kongna nangnai mading basman pore 60% manai apor 2 year ni certificate tong hangke bori manai ke friends ong sinta kaisa senior technician aboni busuk sungna lainai nge friends ong senior technician ke tongo amobo 33 bosor joroti rimanai 5 bosor relaxable manai apore oboni qualification nge senior secondary 12 pass manai science 60% manai haike
12 pass nang 50% manai ITI ek bosorni 1 year ni technician ni course khajagan nangnai haike madhyamik pass nangnai madhyamik pass hobo 60% manai nangnai madhyamik pass 60% pass mani pass khaike ITI 2 bosorni technician ni khajagan nangnai arpore diploma 3 year ni engineer course khajagan manai আর ডিসেবল মাননাই ব্যাচেলার ডিগ্রি খাজা খাঙ্গাই টেকনিশিয়ান তো এই নাই গাই फ्रेंड्स जों अबनो बाके एप्लाइ खायनाय अबनो जों ता बुंनाय लायनाय हिंगो नायदि अबनो एप्लाइ खायनाय नांगो फ्रेंड्स जों एनआईटी आगरतला हनाय टाइप खायनाय आबर टाइप खालामनाय परे जों सार्च खायनाय और एनआईटी आगरतलानि होम पेज अ पोर्टाल जों क्लिक खायगा सिनि फायनाय फ्रेंड्स नायदि फायनाय सिनम तके बिनि पोर्टाल खुलुग फायगा अ जागाव लाइन के जातंग नायदि अ जागाव कैरियर डेवलपमेंट होननाय नर फ्रेंड्स अ कैरियर डेवलपमेंट अफ क्लिक खायगा के फायनाय सिनि फ्रेंड्स नायदि अमतिके फायनाय कैरियर डेवलपमेंट क्लिक खायगा अमतिके फायनाय एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फायनाय अ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अ क्लिक खायगा के फायनाय फ्रेंड्स सिनि अमतिके फायनाय एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन क्लिक खायगा अमतिके फायनाय फ्रेंड्स अमतिके फायगा नॉन टीचिंग रिक्रुटमेंट नोटिस नि फायनाय अ जागाव पीडीएफ जदि नरक ग्रुप ए नि एडवर्टाइजमेंट टाइप ग्रुप बी सी नि एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ डाउनलोड खायनाय मोनो और लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लाई होनो जागा क्लिक खायगा के फायनाय फ्रेंड्स सिनि अप्लाई खायजानाय लिंक फायगा नरक जदि न अ जागाव ब पुसनो अप्लाई खायनो और लाइन के जातंगो और अ जागाव क्लिक खायगा के जों फायमानाय जेतो आंगर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस अटेंडेंट लैब अटेंडेंट सीनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन और पांचटा पोस्ट नि बागै नंग साका अ जागा थांगर क्लिक खायगा केन फायनाय जतनि नि बुमुंगरक निनि जेरोपार फिलअप खायजन फायनाय आरो फिलअप खायगा केन निनि फोटो रक ताई निनि लास्ट नि क्वालिफिकेशन नि मार्कशीट फन सर्टिफिकेट फन अपलोड ना खायनाय खायगा राइस को आईडी माननाय आईडी मान खाके निनि ईमेल आईडी वो आईडी बाय पासवर्ड थानाय आ जागाव थाङै नों अ जागाव लॉगिन आईडी बाय पासवर्ड तगैनाय नों अ जागाव लॉगिन खायगा हाय नों अप्लाई खायनाय मा खायनाय ता अमतके के फ्रेंड्स अबंका आसंनो गै चिने अप्लाई खायनायनि एसटी रावनि हिंके 250 टाका एग्जाम फी हिंके लास्ट डेट हिंके 29 नवेम्बर ताई बिसि करिका फ्रेंड्स हिंके नर अप्लाई खायदि तिनि बागा आसंनो हाय नंनो तेसे जतन हामबाय।